Dobrodošli u svet moćnih građevinskih i logističkih mašina. Jugosistem DO je ponosni izvršni partner LONKING Group, drugog najvećeg proizvođača radnih mašina u Kini. U gigantskoj fabrici u Šangaju više od 10.000 radnika i robota radi u savršenoj sinergiji, proizvodeći viljuškare, utovarivače, bagere i tešku mehanizaciju vrhunskog kvaliteta. Viljuškari na Dizel, LPG i električni pogon prilagođeni su svakoj potrebi industrije. Utovarivači i bageri donose snagu i izdržljivost bez premca, dok teška mehanizacija pruža sigurnost i efikasnost za najzahtevnije projekte. LONKING je simbol moći, preciznosti i inovacija. Sada su ove vrhunske mašine dostupne i vama, samo u Jugosistemu. Kontaktirajte nas i saznajte više.